L-20 sena tal-ikirix minn April fuq 1. Waqt dibattitu fl-Università ta' Malta organizzat mill-għaqda studenteska JEF Malta, il-kandidati Laburisti għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Alex Agius Saliba u Steve Ellul komplew issostnu l-messaġġ tal-Partit Laburista favur il-paċi. Waqt dan id-dibattitu l-Viċi President tal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi u l-Membru Parlamentari Ewropew tal-Partit Laburista Alex Agius Saliba sostna kif l-Unjoni Ewropea twaqfet għall-paċi wara ż-żewġ gwerer fis-seklu l-ieħor. I believe that we need more consistency when it comes to our values, our principles, when we are tackling international issues, but at the same time I believe that the European project should remain a project based on dialogue, on cooperation, and not an arms project. Minnaħa tiegħu il-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Steve Ellul qal li waqt li l-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar aktar armamenti, eluf ta' persuni qed jitilfu ħajjithom fl-Ukrajna u Gaza. I think we should go back to basics. I think we should discuss and act on the core principles of Europe. Peace is our essential core principle as Europeans.